Assalamu alaikum, urmatlı mekendештер, Arashan sүйүүчүлөр, ой sүйүүчүлөр. Бүгүн Кыргыз жергесинде, Жалал Абад жергесинде аябай чоң иш-чара өтүп атат. Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан бүт Arashan пародасын чогултушуп ушундай көргөзмө иш-чара өткөрүп атышат. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуп элек болсоңуздар, кошулуп турсаңыздар, ушундай Arashandын менмин деген чоң пародаларын ушул жерден көрөсүздөр. Кайсыл жерден келди? Өзгөн. Жашы канча экен жашы? Козу иштейт, Өзгөн шаарынан келиптир. Выставкага, аренага чыкканга даяр болуп турат. Кадырбеков Бакай, Барс деген кочкон 130 килограмм чү. Кадырбеков Бакай 130 килограмм. Кадырбеков Бакай 130 килограмм. Барс кочкон Барс. Рост колла Барсты. Экстремер сразу өзгөр карай бердилер. Мишайт этпей туруп арталар сураныш. Карайт бу судьяларчы. 110. Bu. Так, 92 жазыңыздар mı? Болды. Az koydu. Bu. Так, азыркы кочкор мына таразадағы. Көчөков Урмат, Шарпейчик 110 килограмм айда ростор. Шарпейчик. Көчөков Урмат жазыңыздар mı? Көчөков Урмат, Шарпейчик. Байке, мен уып тұрсаңыз болды, мен. Көчөков Урмат, Шарпейчик 110 килограмм. Уққандар бір-бірінен айтып тұрасың. Ростыны. Тоқсаназдаров Талайбек, Зайтун бұл? Мен жазғаны ұқсан. Қаймазатов, сен фамилияң білеулі екен. Каймазаров Талай Зайтун дейді. Мен жазырға шписіңден. В смысле? Сен адаштағыр біз білмейм қандай болады. Вес қанша? Балансты қарабайсыңар 86 килограмм. Қанша не біздікі қоз-қоз көрді? Теледине ба? Ол жазын бағыла шығарып кетті. Қайсы? Сірені алып келе жігіттер. Бол. Интернет кілайланайын. Жама силерден сұраныш, нерге бір қочқон таразаға шыққы? Екінші алып кел, нерде даяр тұр бұла сұраныш? Келер бұл, бұл таразаға түшішіне автоматски шығасың. Фамилия? Жұмақанов Есен. Как таппайды бұл? Жұмақанов Есен келечек 118 килограмм. Жұмақанов Есен келечек қочқор 118 килограмм. Росту Ербол айтып қойы сұрасыз деске. Фамилия? Алимбеков Бақыт 112,5 килограмм. Бар. Алимбеков Бақыт Сусамыр деген қочқор менен қанша килограмм? Мына ушул таразалар сатылат. 112,5 килограмм. Көргөзгөндөр сатылат. Алимбеков Бақыт Сусамыр қочқору 112,5 килограмм. Размерлери бар экен. Мытыш просто айтып турат. Фамилия бол. Бостонов Алаяр. Қочқорға байланысаңыздар тараза боюнча толук Айкөл деген қочқорубуз. Айкөл, Бостонов Алаяр, Айкөл қанша? Чыр, мұн жазбайлы қойғыла. Алаярды чейіп салыңыз, болды. Екінші списокта. Недовес. Бостонов Алаяр, 39 номерде. Тараза боюнча соңдор болсо, ошол номерге кайрылсаңыздар болот. Бексеналиев Жээнбек. Болды, жазыңыз.
117 килограмм Жекшеналиев Жээнбек Сары Дөбө. Кетті. Следующий. Өктелетіш керек ме? Осықта түрі сіз көлігіде отырасыз. Ұнатым не? Так, Аламан Улу Чолпон, Ларгус деген қочқор 118 килограмм. Қойды. Hazır okudum. Tas koydunuz kayına. Largus bilim neydi adı? Alaman Ulu Çolpon. Largus degen koçkor buldu. Largus degen koçkor Alaman Ulu. 118 kilogram. 118 kilogram. Söylediniz mi? Rost. Familia, Karakoçkor. Jumaliyev Nurgani, Koçkor'un adı. Kaç sayfı var? Ya. Dark. $109 kilogram. Kim yedi? Nidaves çıkar. 120. Koçkor'un nemesi 120. Evet 110 mu şunu? Çıkar. Nidaves çıkar. Cumali Nurali Nidaves çips almış. Nidaves çıkardılar. Nidaves'lerini çıkardılar. Kozu çişke 110 ödü. Kozu çişlerin 100 bile 110 mu? Ya bayge daha 120 kilogram, 140'lar çıkıvadak bir yaktaçı. Jönele baş orunda bizde kıynayın südyalarla. Rostun Nidaves bolğondan keyin südyalar düşündürmülüyor şimdi iş жүргүзөт bir yakta. Familia. Kolcobekov Mirlan, Klичка. Nidaves çıkardı. Nidaves. Nidaves тоже кетті. Мен компьютерде печать етіп отпай уже. Çıktı mı hocam? Özün Koçkor'un özün bilmesen talay ben. Oturalım. Oğlarım duralım. Koç şaya koyup geldi. Так. Familia. Ya. Nuraliyev Sırga Koçkor'un adı. Cibiyaka ошондой жазылған mı? Nasarov Nuraliyev Sırga 110 kilogram 500 gram. 110 kilogram 500 gram. Rus kaydağılar. Koz işleri 110 mu? 120 oldu. Neyle? Tak, Tagayev Azamat. Onu жаздыңыздар mı? Tagayev Azamat Koçkor'un atı balım. Koçkor'un atını айтып koyuyorsunuz be balдар. Bu yaka düşünge bilgen ballar jönötkülöçü suradı çel. Bir vaprosu 5 жолу suradı. Koçkor'un atı ne? Atı ne atı? Tagayev Azamat 83 деген Koçkor'umuz 112,5 kilogram. 112,5 kilogram. Klичка 83. Kirgiz. Çıkar. Jaydakov Ermek Kaymanatı толық айтtılar. Suraganda familia imya Koçkor'un atı ne zaman? Surayıp koysun. Karados. Karados. 133 kilogram. Janagı Vermek Karaköz eken. Janagı Vermek. Hayda bol. 133 oldu.
133 kilogram. 130 yazıldı zaten. Kabulbekov Erbol İmparator mu Fatih'ti? 96 yarım yazıldı. Tak. Kabulbekov Erbol Fatih Koçkor 131 yarım 131 yarım kilogram. ...151 kilogram! Hocamız! Maşallah! 151 kilogram! Düşen Alif Anarbek! Talas Oblas'ta! Ve talaslıklar var mı? Oynin! Ana kim? Nemin bazı ne koçkorluğu de? Cemaat, bu yaka tribuna koyup alsak arttağılar жақсы olur. Gündüzü fasolye. Tüynü Gülçetay, Rost 92. Ekstreyen görgülü. Bol dostum, ne yapıyorsun? 151 kilogram. Tak, Fatih. 125 yarım. Koçkor жылы үйрөтөт. 125 yarım Kras. Tümenbay Askarbek Kras. Ene Pınar enge, uyuşturucular niye boşalt verip koyuңuzдар Алмаз enge. Rost. Kras'ın rostunu ayt lan. Çık. Так, Тешебаев Азрет Балу. Bir 120 Karbaç 121 deydi Bolu 121 evet familiya qanday Тешебаев Азрет Жалабат областы Тешебаев Азрет Тешебаев Азрет Балу кличка Балу 121 килограмм болды. Бұл жерде мен айтқандар ұғып тұрып айтып қойсаңдар жақсы болады да, біз что 5 жолы қайталап қойыңдар. Ой, миге қанша шықты? Умгаров Жұмабек Тумар. Так, даяр тұрсын. Bir 125 килограмм. Умгаров Жұмабек Тумар деген Қочқор. Так, Бекмұрзаев Қуанышбек. Первыйды алып келгіле. Вес 125. Янан екіншісі Байрақ. Алып келгіле. Рост қанша шықты? 91. Так, Бекмұрзаев Қуанышбек. Баткен обласы Қоча қойызбір. Баткенден алып келіп одан бұна Қочқор көрді, машалла. Чапаны чечеміз. Байрақ деген Қочқорымыз. Линия Баяр. Баярдың прибой баласы. Жалауат оштықта қара светті жақсы көрсеңер қарағач мұна Қочқорды. Жапқаса чеңізінен сөйлешесіңер. Вес 100 килограмм. 100 килограмм. Ербол не olur? Ya. Нидовес. Çıkarıyor Нидовес. Так. Çıkardılar. Jumanazarov Қуанышбектен Баткен областы Қайманаты первый. Bir kolçak koyuyoruz первыйға.
чемпион, биздин чемпион. Бул бизде Баткен областында өткөндү билесиздер. Бүгүн биздин первыйдын туулган күнү экен. Так, 1 килограмм кошобуз туулган күнүгө. 134 килограмм. Машалла, 134 килограмм. Первый, рост кайдагылар. Жуманбек Мурзаев Кубанычбек. Акырда жазылган. Акырда жазып койсоңуз болот ручка менен. Бек Мурзаев Кубанычбек 134 килограмм. Рост калпарла. Так, коз иштер бүттүбү? Ким козу тиш регистрация өткөн болсо келгиле. Ата бүтүп атат уже. Азыр ургачы козуларды баштайбыз. Ургачы козуларды баштайбыз азыр. Списигине даяр болсо искемеге беребиз.